Kijing internet kami meriang lingba kijing don kijaka jengok kai pertai ke leng Jela Meghalaya kalalong sisa kijing sarong ya Jela hi borok kawai. Kabala kering omtang ya kinong Shanghai pertai Henry Watt ya kinong ak film kumju kinong sna film na ki Bollywood industry paper. Ha kabala dan kato kanengut ki director lani kinong sna film Hindi ki balawan bandring film ha kanegari kasi jongi. Tehen reki kita ki film ke bala ringdur hangne tonginya phai mentai ki santli ki film ke bala ringdur hapo ka Jela jongi. Kabanengkong ka ekpal house nam ka kanai spa prapenreu la ringdur ya kanega film ha kanega ri jongi. Ha kaba ka kalpani Lachmi ka kanega director kanega film uteng chap lam khamat uday Nasruddin Shah bat kapuran Syabana Asmi. Baar ka kurban kanega film la ringdur ha ka snam ka kanai spa kanai puwe ki klur nong ak ha kanega film de Salman Khan bat ka Ayesha Julka ha kanega film Salman Khan ula pendon kam gawe ga jibrong saw kabri try jongwe khasi banapo laban ha ka ba une ula longru uwe negi star dan ka jing ringdur ya kanega film ki jaka bala ring ya kanega film kadeka Kendriya Vidyalaya Opar Shillong kladan ro ga jing ya gaja Hakapor padang ringdur ya kanega film hapling uteng shop Salman Khan bat kisamla kasi ha gitu gipor katba udang sa hakawai ka hotel ha Shillong kabalai harpal kanega film la direct ba ringdur da ujanu berwa house name arajar nyo kinong simenta lam kmat pat dega Pretty Zinta bat usini auja kabasau kadega film Rock on 2 kadega we nagi Bollywood film kabala pau ba hakabala one ring syarikasi jongi house name arajar pra ki klur bala ak ha kanega film ki deka Shraddha Kapoor Farhan Akhtar bat Arjun Rampal ha kanega film la penronglang bagi jirwai kasi harangkat ketem keput ukasi belarwai bat dem da kinong ruai kasi hi bat kabasan deka ke dona kabalalong gawe na ki romantic film Bollywood lingba ka jingwan kanega film ka de Rushi Benta kumkalat ni jing persang pan penyesok ke production na po Mumbai bat na po Shillong kumju director ukaran kasyap lapan pau bahaga naga film ukwa pan penmi lan depan pau ru ya kerkom bat kisat tenrai ka Jela Meghalaya.